Uria wari munini wa ngavana kaunti ya Meru thirikari-ini nthiru niwe Titus Ntuchiu augite ni akugwatanira na asiasa baria kuga Meru ititite bwega. Akiaria augite we na uria wari munene wawe Kiraitu Murungi ni bethirite bakiri kwa miaka iri ni kenda kwa Ameru kanya batega na bathimania ngugi iria babaritire na iria baritirikagite ne gaka. Ntuchiu nongerete kiria beterete ni Ûgambi bwa koti bwa tariki 13 mweri twitite ni kenda baeza na mwerekeraji wao. Augite kinya kethira Ameru batabaringire kura kithurano ne kithuru bari tayari kubaritira ngugi, akiuga ni bonete kinya abunge bachindirwe bagicoka kurwira itibiria bari nabyo. Mutugikare nwe ugutwara ugonoru tukwana Meru titete bwega ni migambo ya ula wale DG aja Meru kere thirikari nthiru Titus Ntuchiu akeinyeria Meru ni atere mwerekera kwa miaka iri kurukite nande gitumi kire ugite kinya ngwataniro gati gatongeria ba Meru ni aurire itogora twamba tukire mbere Ameru bone mwanya ya utongere bwetu daba urabachalire awe ngavana kwira mwangaza na indi bachonerete kuma kelele ndoa TMCA pakwatana na ngavana TMPs tia tongere bakanisa tia ntukinya bare kubakwatana ira na gutumbukaka Meru itabwega kwina gitume ya kiraktonete for the last over 2 years. Ntuchiu nandi na ugite bobare atongeria bakaunti ya Meru beterete ntariki 10 mweri jwe 3 bono urakotie kamure gambara kawira mwangaza. Ntuchiu akiuga kuma ntariki niro bare atongeria baba Meru bagakaranthe barite mwerekera jura Meru ikathingatira gavana orare ona impeachment ya assembly aikwa Senate 3 times na the third time watu kangavana akwa impeached ni Senate koti ne mwatilite mwankau na watu rota ugere tugite turi atongera ba Meru twetere tariki 14 March pora wakarikika tuirede kuhakikisha Meru igetana mbere tariki 14 ne kaamua direction yetu ya Meru lakini Meru tutitite bwega ngwera taritire turi kaunti ya Meru cia gwikara kaburo nkubu market waka mutpapazo kaguru na manda mengera tabithakia gwikara kaburo mission so many projects that we did utege ndo akarika kaguma kuma muthiene. Ntuchiu na ugite ni ntuko bagutara Meru icokanira na akiuga kinya kethira mwankene jwa ngiri jere 22 kura chawira baromba gachitanganire ariuga ndi bakwire bakaire kithurano ne kejete bacoka kenine kya siasa kenda gutigira Meru nkuma ya ere twere gucokanira lakini tutere Meru yura negitera ukinyara ucokanira tore amutinda turatongeria Meru tuge hapana. We must correct the way things are being done in Meru na Meru no mangato amitengeneza kinya kethira itwa Meru bogere to makena 2022 baro abatoko ndotongeria bwetu barendo tongeria bweru iyora kukaraika kimuchethe wa mubira bwingagwa kana bara bachetha wachokia ukona mubira utwete twaga bochi kinya bara bachetha so batatu kuwa kinya kethira itoumire twachoka ibona nyamuri muntu aisava as a member of parliament akauma anda bayekera muntu ngi mweru bakona muntu atitete bwega nenya county simubonete bukona ngavana ari ngavana anto bamwenga lakini ukona bamuchokia kwina ngavana okitui engero barekera charity ngilo barona atogeta bwega ndi bachokirwa rario na te county yake ya Kitui. There are so many counties in Kenya ira ngavana sabachoketa ira so katukwa batu kinyathe wakarwa karire tuirende guchoka na gwitwitithia Meru bwega no to for sure everybody na kuona Meru ititete bwega itwere antu bakuthekelwa Kenya mzima twere what we call laughing stock no mwanka turite aibo kana shame ira ye Meru County. Ke report ranteto cia weru weekendi reakwa rieto ni mutuge kare.